Nay, si kamot gayam ti masabat ka o melag. Ay na, kasla pumimpintas kamat. Ay na, agyaman ak unay nana. Saan lakas la? Talaga ang pumimpintasak. Kastaya. Siguraw, at damot tan suturmaw. Iso akas ta blooming kakanayaw. Ay kat nasaya at ano at dan kaayan ayat mo balasan ka. Iti kasta, saan ka ang mabaakan? Ninanamot, sa anak ang mabaakan. Anya lakit din. Itikastoy akinapintas ko, mabaakan na. Ay saan? Adda nga rod baro ang magusto ak unay nana. Iso apapintas ak apapintas, bareng mapansin na. Anya, kahit asino nga'y da itaabaraw. Saan ataga dito nana? Adayo ti lugar da. Naamamuklaan iti Facebook. Kasta, ay kat alaa, amamwam iti husto. Kat no agdaton kan ka, akluno mong, tapno makiasawa kan. Mapmapanan titawon mo. Apo, blooming kay taa. Sikakit di mat kumare. Saan laeng mat nga itaan? Kanaayon mat, saan ayan? Ha? Kat, itatala ang anak kita. Iso nga itakalaang mo't anak kita. Pumimpintas ka mat. Siyempre, ikaw ba naman ang may inspiration? Apo, ne, Tagalog ka pa yan. Ay agasandat me lang. Asino ngay mo't inspirasyon mo? Ibagamot kanyak Saan pa'y mat nga itaan, mare? Ibagak to no agayan ayat kami. Anya? Kan may isa, saan ataga dito lugar tayo? Adayo ti lugar da, naamamok lang iti Facebook. Ay na, naggwapo si ka. Kasta? Kat, agdat-daton kan ka? Saan pa'y nga rod? Ngam kacachat kumitkit di, isong amok nga agdaton tumatlakanyak day dyan. Kat, nasaya at ano kasta? Tapno makiasawa ka mutan. Ay bakbakatan kan. Ay na! Nay, nagmayat mo ton di paggaak mo si kabakla. Ay! Anya ngay mo ti source of happiness mo. Takas taunay aragsak mo. Akwa, mare! Makakatkatawak lang dito'y trending app. Ita a photo lab. Makapaalit. Nagpipintas mo tan nagitiro-rupa makitkitak dito'y Facebook. Wan nga rod mare. Ay na, makapaalak at talaga na ita photo lab. Dagiti pandak, imatidog ti gurong da. Dagiti nalukmag, nagbalinda siksi. Dagiti mo't baak, nagbalinda mo tan amasikog. Dagiti mo't nagalas. Ayapaw, nagbalinda mo tan a tao. Sanbag. Ay, wala ron. Di may sapay ang makapalik. Dagiti tupol. Agamat ni Pandan. Ha? Ne, kaslamok da ita ibagbagama. Ah? Nakita ngamin itay ti photo lab ni Melang. Imbis atupol. Ngune, adamot ngipon nanda po iti photo lab. Wala nga ron. Ay na. Agpapintas agpapintas. Tapno mainlove kan kwa na di lalaki akachat-chat na. Nasayaat ka din kasta. Tapno makiasawa mo tin Tapno mabawasan man nagitibak diti lugar tayo. Umad-ado damot tin ka. Nga umad-ado. Nay, tauray si ka. Nagmayat ti isam mo amang kitkita iti cellphone mo lakay. Ay, una yan. Makapal na nga raw dahil ito yung impos ni Mila nga puto lab na bakay. Kita kami na, topol. Ngamnay. At damot ngipon na dito yung puto lab. Ay na, nakita kong dayta itay-pay lakay. Uray siyak nga ron. Makapaalak man. Naglukmag ni Melang ngamne. Nagbalin mo tan asiksi. Dita impos na puto lab. Ay, nakaskas daw, picture, salbag. Gusto lang matkit di. Tapno magustuhan jay lalaki nga ibagbaga na kacachat na ka no. Anya? Ni Milang, ada kacachat na?
Wan lakay. Isu nga rod a blooming ang kanayon. Papintas a papintas. Gaputa damot ng crush na iti Facebook. Kastaya. Ti original ko mga rod a picture na ati post na. Sa nakastoy nakaputulab. No sa namas daw di kachat na. No kita da iti personal. At sana balin Nulakit diag ginusto da. Apay kiti na saan. Saan aray ta photo lab ti makalapod no talagang ay ayatun da ti tunggal maysa. Ay na, amo mare, panagkunak. Siya kunti karagsakan a babae dito'y lupong. Tapayan ako ng data, girl. Mariknak namin kat agdato ng kanyak ni Dario akachachat ko. Anya? At dato nga ibagbagam mo? Ay na, pudno ti bagbaga kanya. Naggwapo ni Dario. Ay, nainlabak pa'y kitgin kan kuana. Ur-urayak lang ti panagdaton na. Anya? Nakitam ka di impose ko iti Facebook ko a photo lab. Ay! Wala! Makita! Siya pwede ko nam. Makitak amin, adi makitkita. Nagpintasan na yan. Ay na, kita ni Dario ti may sana nag-comment iti post ko. Beautiful dear, kunana si ka. Ay na, oray la di makil ti matak anang basa. Ay, dayjay laeng. Kasta unay manin nga in love mo. Unay kan? Kat, siyempre normal lang kada tayo ti mainlab. Si kakit di man. Winan. Ay na, sapay la kuma, taagdaton nga rudan kan ni Dario. Tap magtalnakan. Anya? Kasta ti imbaga ni Melangken ka? Wen, marik na ka nung nga umadanin ti panagdaton kan kwa na di lalaki akachat-chat na. Anya? Ay, kasta unay ti in love ni Melang. Nang runa ta nag-comment di lalaki iti photo lab nga in post na. Kasta ka di? Ay, jakla mo no agkita da iti personal. No apay mat ngamin ni Melang. Tapasing mat nga edited ti picture na nga ipopost na iti Facebook na. Uy nga, Rod. Di pa lang amin dagiti picture na nga original ti post na. Tapno sana mas daaw ti kamit na no bilang. Ibagam to akan ko na. Barang denggen na ka. Hello, Dario. Hello, Melang. Kumusta ka? Ay na, katkas nila Napintas lata, kan sexy. Nasaya tano kasta. Kat babalin ka di nga kita tayo ton umay akatapusan. Ha? Awan nga min trabaho kiti da jalawas. Gapo ta undas ka nga ro. No mabalin ka. No nawaya ka. Ay kwa. Sure, Dario. Sure na sure. Basta para ka. Alang ro. Umawag ak tumanin Ingat ka. Kastamat ka. Agan-anad ka kumaakanayon. Bye-bye! Ne, si Kagamti masabat ko, kumari. Nagsapa ka Papa na? Ay na, mapanak ijay ili. Inak at trabaho. Ha? Agtrabaho? Mare, tapno addaman kwartak intun katapusan. Ngamin, agkita kami ngaminan kini Dario. Ay na! Amo mare, excited ako na'y amakimit kan kwa na. Anya? Ket, anyang iti trabaho mi ili? Anya pa ngay, plate attendant Plate attendant nga lablabidan? Kas kalaag dadamo. Siyempre, agugas iti pinggan iti restaurant Tapno laang sosyal. Iso nga imbagak plate attendant. Si kakit din mo. Ay, una yan. Mapan ka agugas iti pinggan. Tapno lang ada pang date yo kani Dario. Wun amare. Tapno enjoy ti panag-date me.
agugas iti pinggan ije ili, mare? Uwan, Mari. Ano sana ka no ti agtrabaho kas plate attendant. Tapno ada pag-date da ka ni Dario akachat-chat na. Anya, flight attendant nga. Agugas iti pinggan. Pinapintas na met atap numayat. Anya, ay una yan di melang. Talaga na in love ti salbag a babae. Uwan nga ron. Nainlama talaga. Ngayon para makita no agkita da iti personal, no isulat na tirik na di lalaki kan kuana. Ha? Katwan! Amangan no goodbye melang metlang. Gapo, tasaan na met akarupro padagiti ipopos na iti Facebook na. Nang runa ti Photolab na. Narabyan ka man? Un mare, ay na, naggapuak man ijay ili. Kasta ka di? Apay agov overtime ka iti pagtrab-trabakwam? Un mare, mabambanugak, ngam nasken nga aggagetak. Tapno adda pag-date ni kini Dario intun umay nga undas. Oo na yan. Talaga na in love ka mat niya, mare. Un nga rod mare, kay talaang ngamin anakarik na ak iti ayat. Ay, kastoy gayam, bumagkit matsika. Ayun, amare. Isung aganad ka. Ang mga numabagtit ka nga agpaiso ay narigatan. Ay no mare, oray mabagtita. Nulakit da kami kini Dario ti agkatuluyan. Okay na. Ay na, nagsapa kamutan may lang. Nuar arigon, sika ti mangpugpugsat kadagiti spider web dito'y kalsada. No kastoy abigbigat. Ket, gagangay at tinagagat akas kanyak, nana. Anya, ay hun gayam. Kumusta nga, ya ibagbagam idi kanyak akachachat mo. Apayadyak mo't lamadamagon amakiasawa kan. Ay na, umadanin nana. Isungarod nga ano sakti ag trabaho. Kas plate attendant ijay ini. Tapno adda pag-date mi inton agkita kami. Anya, agkita kayaw. Una na, agkita kami no undas. Ay kat nasaya at ngarud ano kasta. Agpapintas ka iti kasta unay. Tapno asawaon dakan. Siyak ti madanagan para ken ka, numabaakan ka. Ay, itayak pa ilaang dito'y parke. Ngamapay ngay nga awan matan ni Dario asumangpot. Amangan ket dimot no saan nga umay. Hello? Ha? Hello, Dario. Kumusta ka? Ay na, nagtaer ka matan. Kas kala artista. Saan lagayam nga iti Facebook nagwapo ka. Nang nangro na matgayam iti personal. Si kami melang? Ah? Ah. Ni, apay akas lanaklaat ka nakakita kanya. Wan, siyak nga rod. Anya, sika? Ha? May salbag ka. Kunaklakit din nung nakutong ka. Nung seksay ka. Saan mo't gayam? Anya? Kunaklakit din nung pudno dagiti ladawan nga ipupos mo iti Facebook. Ngam saan gayam? Impos mo nga dangipan mo. Ngam tukpul ka man. Baka patismaya ka. Naimbag ko man o impos mo ti pudno asika. Amangan nung nagustuak pa eh. Dario, mabit na. Kunaklakit din. No, ay! Tas lakamat gayam al-alya iti undas. Aglinipatan. Saan ka nga umawag? Puno agchat kanya. Anya, Dario, please mata na. Mabit na. Kas iti kinunak. Aglinipatan. Undas pat. Maawatam. Anya, matantikas tayo biyag ko.
mare. Oy, apay ngagsangit ka matan. Wan nga Rod, abay ala. Anya tinapasamakan ka. Kunak man na nagkita kayo kini Dario. Wan, mare, nagkita kami nga rod. Ngam on the spot nakmat ang binagaan nga aglinipat kami kanon. What? Wan, mare, dahi tatipod no. Aglinipat kami kanon. Impagarup ko matlakit din. No itamat lang aldaw katagayan ayat kami. Ngam saan matgayam. Ay na, sigurado anak lahat dahi dya itilangam. Ha? Kitamot kami nagiti ipopost mo iti Facebook mo. Pasig nga edited, kas kada photo lab. Awang pa iti impos mo nga original mat. Ha? Makapalag ka mat. Naklaat aja tao. Imal aldawan na nakakita iti al-al niya. Sapay undas ita. Mare. Undas. On the spot, a pinagsasawan na kajay tao, anak ka inlabam iti kasta unay. Gapo iti ka uusap mo iti salbag a photo lamp. Masaysayat namin no original tipos mo, ah? Tapno sana mas daaw ti kamit up mo, mare. Remember that. Anya, kasta tinapasamak, edi nagkita kayo iti kachat mo. Ay, wala na. Naklaat iti lang nga. Ha? Ngam basol ko matkit di na. Basol ko talaga. Anyat kayat mo asawan. Gapo ngamin iti panagus-usar ko iti photo lab, nana. Amin nga impopos ko iti Facebook ko nakikita day adar yung katpasig nga edited. Iso anak laat iti kasta unay, idi nakita na. Anya, Ay, awanan nana. Kunaklakit din no makiasawa ako. Ngam saan matgayam. Undas pat mat aliniklikan na ko ni Dario. Ay, awanan. Apag isupay mat itang undas. Ay, anya mat na ito agas-gasat ko, nana. Malas. ay na, saan mo nga ibaga amalas, Milay? Di ka mapukawan itinamnama, addan tulata. Ha? Ngam no bilang man, taddan to, di mon ar-aramiden day takas iti inaramid mo. Doan niya tilangam iti personal, rumbeng a-proud ka iti langam. Ngamin, saan amaala tirik na ti may sa tao, babaen kadagiti edited aladawan. Maawatam, Wala na. katala, naragsak nga undas, malasan ka. Uray undas pat nakaliniklikan jay tao ang nakainlabam iti kastaunay. Beno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Nay, nakapulis ka magbakay. Rumor ka katay? Wala kay. Adda ngamin napatag apag nami ijay ili ita. Kadwak ni bakla. Anya? Ngam bakay, ado ti maramid ita dito'y balay. Amo mga gapgapas ak ita ijay talaw. Sika kumamot tin at agluto iti karandag iti nayabak nga gapas. Ay, nagsakit nga ro day ti sakak, lakay. Maawatam kumamot tin Idi na minsan pa'y anasakit day to ingrown ko. Iso anaskan amapan ko ipadalos. Anya laki di nayabak ay. Mabali mo mga itantan pa'y lang day ta. Pangasim Isupay mo dyan may tulong ko ijay talaw. Iso nga agluto ka kumamot Anya kamatan lakay. Saan ka talaga ang makawawatan niya? Imbagak lang arudan anasakit day to sakak. Ngam nagado pa'y laang ibagbagam. Ha? Ay, malaos ton bakay. Hanggang aruday. Siya akong di makamong agluto iti karandag iti agtrabahaw. Sige, inakon. Ay, rurod ko. Ay, naimdag man pa pinalubusan na ka ni Mr. mo, nga ore at dagaya maaramid iti balayo. Ay, wala mare. Siyak ti masurot iti amin akayat ko. Di nak mabalin akontraan no adda kayat ko apapanan wan no aramidan. Ay,
Ngam na ko namitay, ngagpagapas kayo. Kat timulong ka kumaa. Tamabalin tamat nga itantan, amapan ije ili. Ay saan? No imbagak a mapanak. Mapanak. Kun may sa, jak kayat timapan ijay taltalo na niya. Ha? Marugitan day to sakak. Jak kayat kunak tumat. What? Sana bali tadamat dagiti kakabsat na atumulong kan kuana. Dagiti kakabsat na ngagbibisin. Ken isuda ti maibagay ijay talon. Gaputa naglalaad da. Ha? Nay, apay asikat ti aglut-luto iti kadon dagiti nagtrabaho anak ka. Apay, awan ti asawam. Ha? Ay, kuana na. Napanidya ilay. Mapangkano agpadalos iti kukaw. Anya, ay una yan ni Miriam. Amo na lang arudan nga ado ti maaramaid. Irana na pailaang matirumwar. Uy, nga rod na na. Nga mala, bayan niyaw. Sa nabalitan na rugyak mo hindi naglutaw. Bala, siya kunti mangituloy iti ar-aramid manakaw. Ingkan ijay talawn. Isupay di maitulong mau. Tapno malpas adagaws. Ay, sige, mga rod na na. Agyaman ako na. Kat, napananangay kano di asawa ni Danilo. Tawan ijay balay da, nanang. Napan kano ijay ilay anak ko. Napan kano nagpadalos iti kuko. Ay, una yan ni Miriam. Kasla ubing nga agpampanunot. Di na ba'y matulungan mo, ti asawa na. Wan nga raod, ngamala, bayan yawn. Tapno saan manen aday tati makagapo apag... Tapno saan manen aday tati makagapo ti pag-aapaan yaw. Sumubsobramot nga minan, nanang. Tunggal ada trabaho ni Danilo. Di na tulungan. Ngamno agdawat iti kwarta, uray na labugkawan ti kabsat ko. Nukas jay ngawan ti maitid na. Ay, dayta nga raod anak ko. Ngamala, bayam, adan to panawan, kasaritak jay ipag mo iti nasayaa. Uwan nanang, no siyak ti makisarita kan kwa na, ang mga nujak malapdan ti bagik, kat matibab ko ti salbag a babae. Ay na, narabyantan. Awan parikot, mare. Si kakit dimat. Ay, siyak ti madanagan para kan ka. Nagsapata arimwal. Ita, narabyantan nga gawid. Nakababain ka nila kay mo. Ay na, awan parikot iti dayta, mare. Si kakit dimat. Amom, kas iti kanayon ko nga ibagaken ka. Siyak ti masurot iti amin abanay. Ha? Tapno amom anya. Naturturayak pa'y nga amang ngam dagiti kakabsat nila kay ko. Ha? Mabainda ako montra kanya. Ngamin, kita amat dagiti lang nga da. Anya? Di daam mo nga urnusan ti bagbagida. No anya ti lang nga da. Isulatan. Di daam mo tagpapintas. Iso ang mabainda kanya. Kumare. Adda ka magayang bakay. Wala kay. Narabyan kami kinibak na. Naganasan mi mutten tinapan nagpasyar. Kalpasan ti pa nagpadalos ko iti kuko. Aya, aginana ka na. Tagluto kayo ti pangarabyan tayang. Dak nakalutaw. Kasangsang pagkulaunay. Anya ka mutten lakay. No nabannog ka. Nabannugak mat. Nyalaki din na bakay. Among mga da trabaho jay talaw. Sika na pangkalang nagpasyar. Mawatam kumama. Naimbag ko na mata, may ninanang itay. Iso tinaglutaw. Dayta, kurang lang nga ibagam nga awan ser-serbik nga asawa. Saan maakas tati kaya't kwa sa una pa ka? Ay makamo ka nga gluto iti kanam. Inak maturugan, salbag kit diti kastoy abyan. Anya, kasta ti kanayon amang mangagbaw. Ay, wag. Ay, masya nakunay ka ni Danilo.
Isaw ti kanayon nga agad adjust iti asawa na. Di lamasyan mo ni Miriam. Awan lang aro din trabaho na. Di na pa'y matulungan. Uray day tala ko magluto iti kaninda. Ay, una yun ti manukang ko. Ay, madamag ko man. Apay, baknang ka di ti pamilya nagtaudan ni Miriam. Ha? Ngamain, tunggal manggaw no agapada. Kasta unay apan nanguy-uyaw ni Miriam kada kayo anakay kamangan na. Anya, kasta ka day. Wen, iso asal salud sudag. Saan mo't abak ng Miriam kat? Padpadamot lang aman nalon dagiti naganak kan kakabsat na. Ngam no apay mo't akasta no agsasao. Ay, bagaam. Sana nasaya ati kasjay. Ay na naglastog anay kamkamang ti awanan bay na babae. Ha? No siyakla ti akin manugang kenkwana. Nabayagan nga inikak iti pagnakman na. Mamatiak iti daytang imbaga nila kay Tinong nanang. Ah, Ngamin, adamot lang nakaidanon kanyak. Akas taunay kano ti pananguy-uyaw na kada tayo. anya. Agasam, tunggal mapan gumatang ijay tersena ni Manang Lori. Datayo kano ti istorya na ijay. Talaga mapunpunuanak matan kan kuanakot. Ay, una yun ni Miriam. Payman, mawaya anak lang nga nang siyak amis mo ti mapan mang sugod ijay balayda. Uray adda ni Danilo. Tungpak dayjay. Saan man asyak ti pagpungpung tuton na? Ay na anak ko, bay among. Talaga akasta, ibaga na latta ti ibaga na. Bayam nga isunto ti makaamires. Ay saan na nang? No idi, agul uli makaklaang. Ngam ita, ay napunuan akon. Irisap to, pa'y tirupa na. Rumor ka manan. Wen lakay, mapanak ijay ili. Adda na patag amapan ko ipaayos. Ha? Anya nga dayta? Daytoy buok ko Jak ngaminan magustuhan daytoy kulot na kat. Iso amapan ko manen ipariban. Ay, nyamut tay. Kunak laki, dinutulungan na kita iya bangkag. Ay na, pasensya kan na kaya. Ngam itangal daw ti inyi schedule ko nga ipapan ko ijay ili. Anya? No kayat mo nga da katulungam. Ayabam dagiti kakabsat mo alaad. Isoda ti maibagay ijay san asyak. Ha? Jak lakit di kayat amadadaay ti kutis ko. Miriam. O ala, inakon, tamangan no awan paglugana. Mare, sigurado ka kadi nga ipariband mo ti buok mo, ha? Ha? Sayang, Mat. Kaano la di nagpakulot ka? Awan sapay makabulan. Ang ita ipaunat mo, ha? Kat gagangay ati adda kwartana, si kakit dimat. Ala, mapantakit din, di ka madanagan. Siyak ti makaamoy ti amin, basta kadwaan naklaang. Nay, apay nga asikala ang di mapan ijibang kagyo. Apay, awan ni Miriam? Awan, napanday jay ilay. Kadwa naman ang tibakla kayim na. Anya? Mapan na ka na ipaun na tibok na. Anya? Kaano laang, idi na pa na inpakulot tibok na. Sa ita, ipaunat namanan? Ay una yan? Naimbag kumamot no da kwarta na pagpaunat na. Kan awan mo trabaho na. Ay, pay manday jay a babae. Alabayan niyaw, barang no may paun na, kitustawn. Ay, imposible. Amok ti ugali day jay nga asawam. Ay na, di na maasyan kan ka. Inaldaw ka amapan iji bangkag. Ngamday tala agpapapintas ti araramidan na. Umayak to man iji balayo intom na lang. Makasangkuta!
Sino ti papana manakaw? Mapanak ijayan da Miriam, nanang. Ah, ngamrabiin. Mapanak na ta. Awan oras ko amapan iti aldaw. Gaputa ka na yun nakmat amarabyan. Anya aya ti mapan mo aramiden ijay. At dalamapan ko ibaga, nanang. Agsubliak mo tla adagos. Mala, ingka nga rudan anak ka. Tunggal aga puta iji ili, kanayon ta amarabyan. Ay na, awan parikot iti day tamare. Nay, mapanak pa ila kumaijay balayong amda kayo matgayan di masabat ko. Ha? Apay, anya timapan mo aramiden ije balay? Ah, damagang pailaang no anya timapan ko aramiden ijay. Ah! Ah! Apay atinong panak matlatan. Anya ti basol ko kan ka, ha? Damagang pailaang no anya tibasol mo kanya? Ay, ibagam laang no agang angaw ka. Kunamsa, no jak amo lagi timapan mo is-istoryaan ay tersena ni manang lore anya. Ha? Kunam lano asino ka ana ikamang. Lastog mo mutla amin alastog. Apay, anya ko matiadakan ka nga ibang pangas mo. Ah! Ah! Ay, ala, gusto? Anay ko! Pagsaritaan nyo na niya dayta. Awanan ka itibain? Papintas ka, papintas? Yung awan mo trabaho? Anya! Agbain ka kumamot nagpuskul day tarubam anay kamang. No apay mo't namin asikapay lang tinasawa ti kabsat ko. Babaeng awan sirbina, salbag ka! Apay, akastati lang ang managaway. Pasensya kang bakay, nakainumak. Naggapwak itay, ije bangkag. Minayaban na kami ni Pari John. So, naginom kamay. Awan bibiyang ko! Ha? Uray pa'y agmalmalim ka nga uminom. Wala akong pake! Anya? Ha? Ti awanan ba inakabsat mo? Awan babay na! Tapay? Tinong panak ti kabsat mo? Sa anak asumardang, aging gaadyak maibalas tinaramid na kanyak! Anya ti ko nambakay? Ti kabsat ko, ti balasam? Wan! Apay! Para kan ka! Iso ti husto? Wine, hustaw ti kabsat kaw. Tapno mo man niya. Nabayagay, ngagtap-tapal ti kabsat ko king ka. Gapu ito galay mo. Anya? Kinura siya ng asawam. Nabayaga ka, ngagtap-tapal king ka. Aglablabos ka mo tayong. Kinapudno na. Iti pamilya may. Si kalaan ti lasto ka na ikamang. Anya? Imbes asyak ti kanunungam, gaputa syakat nga ron ti asawam, ngam saan mat? Sana kamag. Kamno kanunungak ti sana na sayat nga ugalay mo. Kunam lanubak ng kamay. Dahil talag papapindas teraramidan. Nembag kumano, bukod mo akwarta teramadan. Ang samay. Anya? Samay sa imarmaritis na kami pe na kay kamangam. Apay nasaya tayo ti kasta. Ura sino ako makapungtot ti kasta nga rami mo. Oh. Ha? No sakitan tinakam mo na kita ng baga. Ay saus, nawaya tirida o graman tawang. Pumanaw ka, no kaya amaw. Saan ka labdan, oh. Anya? Ay na, mane. Pasensya ka. Ngam saan ka akanunungan. Husto lang kinaramid ni ipagmukan ka. Ah, kaya't mo asawan. Uray si ka kumaray. Ti ipag ko ti kanunungam. Oo kaya. Ngamin, uray siya. Diyak kaya ti ugalim. Saan na sayaday ka nga amidem, girl? Iso nga ron, nga hindi tinungpa na ka ni Sandra. Kat sa anak unay anaganawa. You know? Nga po ta kaya to, kan nakaitipagnak, ma'am. You know? Tapos nagam ka. You know? Anya?
Ura-gurain na, ayos lang. Namin, saan akawalan tikasken ka? Kundo di ba gani Sandra? Lastog ka na ikang kamang. Isungag balbaliw ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasarita ni Tibiyag, dito'y drama tayo, ani alaki din. Dulbaw, nagbayag kan nga agsukat. Itay pa'y nga agur-uray di konduktor mo. Nagsapamot ngamin nga umay. Anya mo da di konduktor mo. Managbabain launay. Ay ayabak nga umay agkapay ngam di namat kayat. Ay naubing pa ngamin. Ken ita ti umuna nga aldaw na akas konduktor. Ay katsuruam nga rod tapno agbalin tumat a driver. Ay kit talaga akas da. Ay, Dulpo, di ibagbagakan ka Ha? Anya nga ibagbagam? Nalipatang manen. Liklikam ti ag chicks. Ay sus, bakit? Amo kaya ti ag chicks si kamot. Adukad ka no ti driver nga ado ti chicks na. Sus, sanak nga ipadpada kadakwada bakit? Siyak, nasingpitak nga asawa. Sana ka chick boy akas kadagiti dadto mga driver dita. Adun ti pasayeros ta. Adon manong, napunon dagiti tugaw. At dapay ni standing. Iso asaantan nga galay ti pasayeros. Apay nga sardeng mo manong. Adda ngamin pasayeros nga aglugan. Wow, nagpintasin na babae dahito manong. Nagputaw. Good morning, Daddy. Daddy. Ala, diti kan likod ak nga aglugan, honey. Naka-reserve day ta atugaw para kan ka. Yes, Daddy. Ay, sus. Addan sa karkar na anaskin ama mo ka. Awanan kwarta, Daddy. Ruben, ikaman pa ilay ti kwarta ni honey. Apay manong. Basta ikam, bayatak tumatlaeng. Ikanak iti 2,000. Alay kamon, bayatak tumatlaeng. Saan ka matanagan? Apaw, dayta ati masida. Papaitan na kalding ko naman. Nay kamatan. Kaslay talaang mata makaraman ka iti papaitan na kalding. Ay, at dapay kalderita na. Ay na, nagimasay. Ay, lumukmaga no kastoy lang. Nagmayat gayam tagbali na konduktora, manong. Adakan, baby. Namiss na matlaan, baby. Huli mo ka. Anyaman na makita mo ken mangeg mo. Di mo ibagbagay ti sa bali, wan? Agsubuak lang mit manong. Laglagi pa. Siyak tibos mo ita. Agtulnog ka kanyak no kayat mo ang ma-regular ka iti da ito yung trabaho. Baro akong doktor mo, baby. Ayun, baby. Kasatsarak na lang. Anya tinagan na? Ruben tinagan na. Pinanagan na kiti isprongklong. Anyaman ni manong. Diyak kayat day tanaga. Nagpudutan dito San Fernando, manong. Maruam kan tumatlaang. Sa bagay, kastoy mo't lang ti Chimpo J. Isabela. Mabidlang Dito'y kalaan kampo at papanak. Ni, papanam ngay manong. At the date ko. Sino ti date mo? Jay ka di bakit ana arjo da making ko ka jay restaurant ni Jay Basta? Ay, saan? Wino ni Hanay. Sa bali ko nakangarudan. Apay ang nagkulit kaya. Apay, mano ti chicks mo ya manong.
Ay sus, aguli magkan kunak na. Kayat mo ti maregular no saan? Nagsao ka. Kahit no kayat mo mait. Keep quiet. Ruben, ayan na nga yung driver mo. Ay, ada na panan na, sir. Nagpapagatan ka di. Uwin, sir. Dinamag ko no sa dino ti papanan na. Di na mo imbaga. Ang muklatan di papananda. Napanaindit jay chicks na. Ay, saus, kunakon kay. Ambom da jay a driver mo. Chick boy da jay. Kasta ka day? Eh, si kay ngay mo, sir. Medyo lang kanyag. Tamo matan. Medyo. Ang tamad ba si titat ko? Natairak lata. Sana ya. Mangyarod, sir. Ni sir mo, ay sus. Ato ti chicks na. San ka madalagan? Kasta kan trumet. Numadanon. Ti aldaw. Anya, nakasagana kan nga agbiyahe? Ay, uwi naman ang. Uwan kayam niya. No makita ni manang mo, kat agdamag kan kano da chicks ko. Ibagam nga awan ti amom, wan? Ha? Ne. Apay nga imbukirad mo da kiti nagdadak ka matam? Ay, Isursurok lain kan kano anya ti rumbang nga isungbat mo kini manang mo. Amom mat nga ado ti saludsud na dayay. manang, ibaga nga awan, oray ti kinapudno na. Ato ti chicks mo. Tag sa upay lang. Kaya't mo te rekomenda ka ijay kumpanya nga ikatanda ka? No? Ay, apay nga imod, manang. Ha? Agdamdamag ka no, abay? Ay, kat ibagak nga agkupkupit ka, ah? Kat maikat ka adagos. Hey, uwan manang. Amok ti isong bat ko kini manang. Ibagak nga awan ti chicks mo, manang. Kasta, no kanayo na natulnog ka. Marigular ka adagos. Di na mga awagan na iti isprongklong, manang. Nang nangrona no iti sangwanan iti balasang. Hello? Hello, sweetheart. Kumusta kan? Di na ka di mamimiss? Ay, kit mamimiss ka, ah. Abay, kit nasaan? Abay, di nag-awagan. Nagmanmanehwak nga road. Anya ka to'y hani ko na ya. Agkita ta kuma. Ay, agbiyahe kami itahani. Basta, agkita ta kuma. Ha? Ay, sus. Kasano nga taday to yan? Kat ni. Ay na. Adamot ka road biyahe mi. Di naksamot mamimiss, dulpaw. Abay nga ibagam ti kastangay. Kat minuminuto ang maililiwakan ka. Adan samot ngamin sa bahali akagin kinod night mo. Ay, awan. Patsinak ka di ay. Uray damagam kini isprongklong. Oy. Isprongklong. Ha? Napunot ang iwat mo. Ngal-ngalumpay. Tadadamagan ni sweetheart ko kan ka. Ada ka di sa bahali at chicks ni Sermo? Bayampay ngal-ngal. Ngal-ngalan na ti kanan na. Kulbot yo. Adon samot chicks ni Sermo, aha. Nay, unay ka ni Sprongklong. Naipugsong pangal-ngal-ngal mo. Pangkay. Ay, sus, kanin mo na. Manang, apa si Mardang tibas? Nadadaoy. Nadaday. Kit no kinita mo ginalay ang mekanikaw, sakbay ta nagbiyahe, manang. Nadadaoy nga road. Ibagam ka dagiti pasaheros nga ag-transfer dan.
Nadadalag to'y bas ko na. Ay, si Kanti mang ibaga manong. Ay sus, pasit ti training mo daytoy. Ala, ibaga mo. Napirdi ngamin daytoy bas. Iso akil lata si Mardang. Abo, ag-transfer kayo kano. Kakabsat. Oh, bay, ka gusto. Ay, ulay bagay ka. Upay agay, upay di papanak. Ali, yanos tayo, kakabsat. Ay, ulay Pag-aadalak tuman, iti kinamikanikaw. Tapno amok ngagtariman iti bas. Ay, Manong. Ah, Umawag ta na di opisina. Tamang ibaon da iti mekanikaw. umawag mo ta sa sawab. Kait, alangan mo't adito'y talatan. Sa awan pa'y paggatangan iti makan. Day taman di mekaniko na kita. Ha? Ni, babae mo dahil ta sumungad manong. Honey, I'm coming, sweetheart. kaya't mo sawen, saan kayo nakapagbiyahe ita? Saan, sir? Nadadaulan di bas. Oh, di ka man. Isumot ko na ni Manong Dulpaw. Nadadaulan ka na. Isa pinag-transfer mi amin na kiti pasahero, sir. Sos, style na lang na jay. Amo ka. Ha? Style na, sir? Ketuen, ketno kastak, ba't ngamin? Aya, wala ta jay mo't ubing at chicks na tinakita kasi mungad, sir. Imbis ang mekanikaw. No. Mamati ka niti magbagak. Ako na tangarod. Basta driver. Sweet lover. Anya laki, jay? Kastagayam, dagiti driver. Sprunglong. Yo, Sprunglong. Umain manong. Naglukukan? Anya na ito imbitin mo isang wana ni Tibas. Ay, dayta. RRT itibas dayta manong. Inatang ko man ni Jagi, sor-sor-sor. Basaan man data. Ay, kapasaan mo na manong. Amom tagbasawan no saan? Amok ka manong. Maalak ay akong doktor na yak mo tagbasa. Basaam ko na. Basaam. Oh, basaam jay ito ka. Basta driver. Basta driver. Kit ituloy mo Itutudok lang nga rodan. Di ka pala ituloy. Basta driver. Sweet lover. Oh. Anya lagi din ito nga inaramid mo. RRT ko nam. Ay sus, anya la tayo agad. Gatanga maya. Apayaya manong. Daki saya. Ay, saan magkidi adakais? Ngam, kasta ka kaday, manong. Sagsaw ka man ni tijak kaya ako na kahit. Awagak man lang niya kumpanya ta ikatendakan. Baliktad nga rod, dahi ta RRT aginatang ka, manong. Jak isangokin ka. Isangok, ijay sangwanan. Tapno dagiti pasaheros, ti makabasa. Bagay, agbiyahe kami manan. Iso nga isaganam dagiti badbadaw. Kat, kumusta nga di konduktor mo? Ay git konduktor ko lata Nalaka mo lang ang amasurwan. Medyo adakon kunang na. Asla saan pa'y anataharan. Ay, kat surwam mo't na. Panagkunak kat nasingpet mo't. Sursurwak mait. Ngam, nagrigat ang masurwan. Apay adi mo intugot ita. Taraman na nakumamot di inlutom a merienda. Ay saanon? Bayamon nga agbati jebas. Isupay akanon na. Na, apay akas tati bagam. Kat nagaduda ito'y naluto. Tamom ka dito sa dino tayo ang driver mo? Napan ka no di opisina, sir. Anyang opisina? Napan nakinita niya may isa man na chicks na
Adda manin baro a chicks na, sir. Mabalin na kasta. Di sa agkan kantina. Dito yung asinig di terminal, di bas? Ay, so, sa bali man na chicks na. Sa bali, ijay pagsarsardengan mi apang panganan, sa bali manin ni Hani na. Kito chickboy nga, Rod. Nay, jay samot silpon ni Manong Dulpo jagun una sir. Ay katsong bata mo na atas si kamot ti konduktor na. Hello, sir, ma'am. Sana ni Manong Dulpo da ito'y. Ni Robin da ito'y. Jay konduktor na? Siyak ti asawa ni Dulpo. Ay, si kamot gaya, ma'am. Manang latan tiyawag mo kanya. Napanan ni Manong mo. Ada ka nun na panan na, manang. Sa dino, Ay, ijay... ayan ti chicks na. Hala, kasanom nga mo, manang. Mano ti chicks ni Manong mo. Naglaing kay mutin, manang. Amom nga daw. Ay, aguray ta bilangat. Manok ka din. 2, 3, 4. Anya? Upat? Ay, bilbilangat pa lang, manang. Dapat tuloy na. Ibagam kin ni Manong mo nga agawit. Asap! Uwan, manang. Kanya ka lagi tinaya ba kayo? Tila mo lang ipagpabasol mo kanya kaon. Idi pa'y nga amok ngagchichiks ka, Dulpo. Nagim imbestigarak matkat. Iso nga agikat kan a driver itibas. Ne. Ay, bakit? Bakit? Mabitlang. Denggam ti baka ka. Naagi kata ka kas driver, bakit? Kasano nga iti pa nagbiyak ka? Ag-drive ka laangan iti tricycle. Siyak ti konduktor mo. Ay, isos, bagatan niya ka lagi din. Ay, tricycle. Amo mga bastig ka na. Ay, isos niya. Idimot nakmot at di na orasan bakit. Niya ka lagi din. Agkala ka man! Basta agikat kan! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Nakatawa unay daytoy nga episode ngem adda metnapik sa aleksyon nga mala. Ti social media ken dagiti apps akas iti Photolab ket mabalin amang tet iti napintas a retrato ngem saan koma amang balbali iti kinapudno a pagkatao. Saan metadekis ti panagedit iti ladawan ninggem no nalabis mabalin nga mangiturong iti panakaawanan ti panaktalek ken panakapadasan ti panagbuteng no akikita kayo iti personal. Idirug iti istorya naragsakak ta ni melangket kasla napno iti panagtalek iti bagina. Ngem iti panagadal ko iti istorya, nawatan ko nga ti confidence na ket nagtaw iti edited pictures ken comments iti Facebook. Data ti problema kadagiti adu ita. Agbalin tayo a dependent iti likes, hearts, ken comments a kasla isu ti manggibaga no napintas wenno saan ti tao. Ti pudno saan na dagita ti mangted iti tunay a patek ti maysa a tao. Nakakatawa iti inistorya da dagiti epekto ti Photolab nga uray no awan nipen ti tao ket atta meten iti retrato wenno no natabaket nagbalinaslim iti pik. Nagrigat nga sa nakatawa iti dayta. Ngem iti likudan ti katkatawa adda met pudno a mensay no saanen akas iti tunay ti retratom saanen metafer iti tao nga makikilalaken ka. Idi nagkita da ni Daryl isu ti pinakaklaingan a paseti istorya. Agpaiso nga nadismaya ni Daryl ta sa baliunay ti nakita na iti Facebook ken ti nakita na iti personal. Saan nagaputa saan anapintas ni Melang nudiket gaputa nakarigna ni Daryl nga naalilaw isuna. Dayta ti masakit a paset ti relasyon ket manggrugi iti panagtalek. No ti umuna a makita ket sa napudno, marigatan ti panagtalek nga aktubo. Nagusto ak met ti panangawat ni Melang iti basol na iti Maudi. Saan na pinabasol ni Daryl wenno ti Photolab. Inawat na nga nalabis ti panagusar na iti filter ken editing. Daita ti tunay a panagbalbaliw. Ti tao nga makawat iti kamali na ket isu ti mabalin nga agbaliw.
Para kanyak, mayatlatan no natural ti retrato. When, mabalin nga agedit iti basitap no nalinis ken nasaya at ti kalidad ti ladawan. Ngemsan ko mga agbali u iti rupa aging ga asanen a maylasin. No tunay ti magayat ken ka, ayaten naka iti pudno akasasaad mo, sana gapu iti filter venno edited picture. Nasayat unay daytoy nga episode ta naipakita na iti nalagaan ken nakakatawa paraan ti maysa a problema nga adu ti makapadas ita ti social media ket maysa laing nga instrumento. Ti importante ket agtalined a napudno iti bagim, ti kinapintas ket saan laing a makita iti retrato no di ket iti ugali kinasingsingpet ken kinapudno ti tao. Data ti saan a mapalubosan ti anyaman nga app wenno filter.